Dotjerajte. Mamiću. Pozdrav svim članovima grupe Golubari Zenica Sunce Pila. Evo kako smo obećali, nalazimo se u općini Zadovči, selo Riđa. Sa nama je predsjednik Udruženja građana za uzgoj i zaštitu sitnih životinja Zadovči, gospodin Muratović Semis. Pa ćemo ga pitati nešto o njegovom klubu i o ovom današnjem okupljanju. Pozdrav grupi, pozdrav Piletu, zahvaljujem se znači na ozivu i na pozivu, znači odgovorili sam, pozvali smo još goste znači iz kluba Šički, pozvali smo goste iz kluba Laguna Zenica. Znači mi danas, sa današnjim danom zaključujemo neke stvari, znači ovo je historijski potez na našoj opštini, znači otvorili smo udruženje za uzgoj i zaštitu sitnih životinja, to do sad nije bilo. Namjera nam je znači da na ove prostore to uvedemo, da se uvrstimo, znači da se takmičimo sa ovim klubovima, našim susjednim, kako u kantonu, tako i u ZDO kantonu. Pa onda nam je još, imamo svoje ciljeve koje smo postavili, znači da se malo uvede tu i omladini, da se to malo educira, da se omladina upozna šta je to golubarstvo, kako i to. Mi većinom preferiramo znači golubove BVP, znači visokopoletači, a udruženje, znači udruženje kao udruženje je otvoreno za sve članove, kako kuničarstvo, akvaristika, zrečarstvo i tako te sve stvari, znači kako sleduje u udruženju i uspješno smo znači priveli kraju sve te radnje, učlanili se u BVP savez. Šta ne znam još šta da kažem, otprilike to je to, svi radovi su privedeni, znači članske karte, to će biti podijeljeno, tako otprilike. Ajde, može! Ajde, čuvaj malo. Ovo se nije slomio nijedan. Evo, one te slomio. Ubilo se. Ovo vidit će, u vrijeme ne usere se ovo poslije. Glavni put smo mi. Svi smo mi gledali u betunu, svi smo mi. Da imate dobre lektore, nekom je častitom. Ovo smo mi delegacija iz Šičkog donijeli jedan pogled vašim predsjedništvu. Hvala, dragi živjeli. Samo malo. Ja sam ispred saveza predsjednik studijske organizacije i želio bi vam svema da se prijavite iduće godine stažiranje. Imate 3 stažiranja, posle 3 stažiranja imate polaganje. Ima 3 člana u komisiji za polaganje studijske ispita. I nekom je sve. Bravo! Ajde, evo malo ti na litraži. Eđu, evo malo samo da još... Momci, ja vam se rado vratio ispred Zeničkog kluba Laguna, da Lagunu se čuli, nadam se. Mi lično smo očekivali da vi ovo prije puno napravite, jer mi znamo da ovdje ima i dobri golubara i dobri golubova. Ali hvala Bogu, nikad nije kasno. Ja vam isto želim sve najbolje. Samo jedna poruka ima. Budite složni i dogovarajte se.
se, imat ćete uspješan klub. A mi smo tu komšije na raspolaganju za sve dok ne krene kako treba. Mi se nedeljom sastajemo, vi već znate gdje je tamo gdje je nogometni savez. Svaki puta kad hoćete usput ovako, onako, dođite na kafu, sjedite s nama, Pajo je već s nama dobar kontakt uspostavio, zna telefone, detalje. Još jednom sve najbolje i lično nam i odgovara da ste u savezu, da ste članovi. Ja vam želim sve najbolje ispred Zeničana i na kraju krajeva ima tu Zananović Amir i Bašić Muja, mislim da su to dva najbolja letača u BiH nadaleko. Ima tu i Goletić Ranc, ima i Sabahudi, pa izvolite. Oni su vam postavili neke standarde, vaše je da dostignete, a mi ćemo svi pratiti jer mi znamo to pratiti na Facebooku i na svemu ostalo. Nema ono više, ja sam najbolji, sad ćete imati crno na bijelo. Ovako, da se ja obratim, znači, trebalo smo mi to nešto malo prije vrata, nije bitno. Znači, prvo da se zahvalim gostima koji su uočali naš današnji dan, znači za nas je ovo nešto istorijsko, jer prvi put na ovim prostorima pojavljuje se takvo udruženje koje gravitira, znači okuplja sa nekih 20-ak za sad ima zainteresovanje, znači većinom prekovača. Inicijativa je potekla od 5-6, znači nas dobar koji smo sjeli i rekli hoćemo klub, pa šta budi. Mi ćemo na svoja pleća staviti i iznećemo. Međutim, pridružili se evo i ovi kolege ostali, znači dali su podršku, završili smo tu papirologiju, prijavili se u BDP savez, znači nagodno ako Bog da očekujemo da se prijavi 2-3 čovjeka koji će završati studijski ispit, da možemo znači biti konkurentni među vašim tih klubovima, koliko, kako i to. Pred nama je vrijeme, mladi smo, učit ćemo se kako, ko mlad. Valjda će nam ovaj starija slovo pogurat. Tako da drago mi znači da smo ovako završili, da je to izašlo i da ste došli. Hvala i vama puno što ste došli. Malo će ljudi, mi ćemo to pokušati kroz nekakva druženja i ta suđenja da ljudi vidi šta je to u stvari takmičenje, da stvori sebi sliku. Znači da stvori kompletnu sliku šta je tu program odgajanja goluba pa do takmičenja i ostvarivanja nekog zvučnog rezultata. Znači to je crnovi dug put i može pričati ko šta hoće i malo kosu sport. Moramo to priznati ako hoće. Nije više hobi. Maja, nije više hobi. Tako, znači ja vam zaželim i svojim članovima sreću, vama puno hvala što ste došli. Vidimo se buduće. Drugi puta ćemo malo napraviti bolje, ali Glavni put smo mi. Svi smo mi gledali u Petunu, svi smo mi kućak, ovo je puta su zapravo. Prije travije. Vjeruj, ne valja vrijeme. Ništa, Pajo, ja ti želim sve najbolje, a mi ćemo se odazvati onom vašem pozivu
znači i jedan dan da obiđemo sve Zagrebačke golubare kako se mi dogovorili. Tako je, da napravimo da se malo vidi šta imamo, čime raspolažemo, tako. Gorane, sam da kažem ovdje, da dodam, ovom skupu je znači prisutno Tarawa Tarik, predsjednik Lagune, što je još interesantno, ovdje je isto Bašić Kujo, jedan od vrhunskih letača Bosne i Hercegovine. Svi vrlo dobro znamo Bašić Kujo koji imao rezultate što se tiče leta i Mujo Bašić naravno je dao jedan poklon, znači gospodinu Semizu dao je poklon vis-a-vis sata, pa je malo došlo do šale da će se taj sat okreći ako Bog da jednog dana u prostorijama udruženja, kad budu, ako Bog da je to jedan dan, to i to. Ako Bog da, mi imamo znači namjere sad za sad, znači da se iznajmi jedna kancelarija, znači tražimo pomoć od opštine Zagrebac, od načelnika, da dobijemo svoje prostore, znači da možemo u njih sve svoje trofeje, sve svoje aktivnosti, znači tu pohran danas, sutra neko drugi kad to preuzme, da vidi od kad to gravitira, uokvirit ćemo znači ono rješenje koje smo dobili da se zna od kad to djeluje na ovim prostorima, tako da idemo po redu i evo pozvali smo sve elitne ljude i vas iz grupe, znači da se to odzvaniči, da se vidi da se nešto radi, tako znači da... Semze, reci nam koliko imaš članova trenutno? Trenutno imamo zainteresovani članova, znači nisu još to pravo članovi, nisu članski karte izvjeti, ali imamo negdje do 25 članova ćemo imati. Fino. Pored tog sportskog takmičenja BVP-a, vidim da kod tebe u članovima ima i onih koji gaje i ukrasne golubove, ima nešto orijentalaca, ima nešto komoromaca. Pa imamo, tako Puclera. znači mi ćemo se truditi, znači da i te ljude zadovoljimo, da zadovoljimo njihove potrebe, znači što se tiče prstenja, izložbi ovoga, onoga, znači sve potrebe koje iskažu bit će i preko kluba, znači bit će im udovoljene. Jel preambiciozno očekivati da ove godine napravite ovu, kako se zove, prodajnu izložbu u Zagrebu? Jeste, preambiciozno je, mi nismo ove godine čak mogli ni da pokrenemo znači aktivnosti oko morali bi imati stažiranje, znači da proizvedemo 2-3 sudije koji bi mogli odgovoriti, znači da se kad treba Laguni suđenje, da nama dođu mi njima ili Šiškom, tako da znači ova godina nam je, mi smo zadovoljni ovom godinom da smo sve ovo uspjeli završiti, znači uredno smo završili, sve ćemo provesti, znači procedure, tako da smo ako Bog da na godinu spremni, kad iskolimo jedno 4 sudije, mi možemo šampionat mladih golubova, znači možemo izaći na BiH savez, znači da se tako. Čak je čurba kao jedan izavka.
Ne može. Sad će nam narod napraviti sutra. Dok ti to malo ispostupi se možeš podvući sa stopi, jel da? Ovaj se oplate kamere, on turi do poslije, vidi što žvaj. Ono malo nemaš sebi nakon. Međutim, nema. Tebi hvala, To nam je cilj, kaj. hvala ti prvo na gostoprimstvu. Hvala i vama. Eto da vam sve najbolje krene, Ako Bog standard da. ako Bog da prvi izletite. Ako Bog da, nadamo se, sad ćemo biti, znači ovo nam je poslije za dalji rad, znači ozbiljit ćemo se, još ćemo više, znači rad na tome. Golovo je kvalitetno, imamo sigurno, samo da koliko će nam uslova. Hvala i vama.